Ngikubingelela abalandeli be-channel yethu esichaza ngena amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Sibongo Hambotho-ke. Namhlanje ngisifisa ukuthi ngichaze-ke ikhandlela elimhlophe ukuthi uma ulisebenzisa lisho ukuthini, lichaza ukuthini. Ake ngiqale-ke ngichaze ikhandlela elimhlophe ukuthi lakhiwa amakhandlela akanjani ukuze libe khona. Kufike kube ikhandlela eli-sky blue, kube ikhandlela eli-yellow, kube ikhandlela eli-reddish purple. Lawo makhandlela womathathu akhipha umbala wekhandlela elimhlophe mawahlanganisa. Uma uchaza umbala o-sky blue ukuze silethe inkulumo elethwa ikhandlela elimhlophe ngayo yonke le mbala esuke ihlanganiswe ngamakhandlela phezu kwayo, asho ukuthini-ke? Ufike kube umbala o-sky blue, umbala loyo omele isimo sezingilosi zomoya womphefumulo womuntu, u-sky blue. Size kumbala oyelo, lo mbala umele, lo mbala walelo khandela umele edlozini lakho, emsamo wakho, abantu baphansi bakini abalele othulini umhlaba. Umele abantu basemndenini wakini ezulwini lomndeni, lowo mbala osuke unjani, uyelo. Size kumbala o-reddish purple, umbala loyo okhomba ukuvimba izinto ezenziwa ekhaya lakho noma ezenziwa empilweni yakho zibuyelwe emumva, kodwa ngokunjani, ngokunokuxoleleka, ukuthi iyeke lento khona ngizokuxolela. U-reddish purple, u-purple usho umbala wokukhulumisana, wokuxolelana, wokudluliselana uxolo ngomoya ophansi, kodwa futhi ongaba nolaka phezu kwesimo somuntu uma enenkani. Uma wahlanganisa wonke le mbala lamakhandlela akhipha umbala onjani, omhlophe, okuwumbala omele yonke lento lena mawuyihlanganisa uzuyihluza. Ungaze uyofika embaleni ebovu, ungaze uyofika embaleni ohlaza, ungaze uyofika embaleni o-blue ukwakha ikhandlela, ungaze uyofika embaleni oyelo ukwakha ikhandlela. Ngoba mawubheka umbala o-sky blue umbala ohlanganiswe no-blue, owazi ukuthi uhlanganiswe nomhlophe ukukhipha umbala o-blue, wakhiwa umbala o-green. Ngachaza-ke bakwethu, ngaze lokho ngibuyela emumva, kodwa noma ngachaza ngawona shuthi nawo umbala o-blue wakhiwe imbala ethize okhipha umbala o-blue. Ngaleyo ndlela yonke le mbala ihlangana phezu kwembala o-white, ihlanganisa nje yonke. Ingoba ngithatha le emithathu, kodwa siyithola yonke le mbala ukwakha ikhandlela elinjani, elimhlophe bakwethu. Angazi noma ngiyazwakala yini. Ukuze kube kanjani umuntu, ukuze akwazi ukukhuluma ney'ngilosi zakhe ezihlanzekile, ezikhanyayo phezu kwesimo sempilo yakhe yena, somoya womphefumulo aphila ngawo, naphezu kwesimo somphefumulo wedlozi lezingilosi ezikhanya phezu kwedlozi, naphezu kwesimo somoya sokulekeleleka ezintweni wena okungamele zenzeke, uthole ukuthi kumele zenziwe, zenzeke phezu kwakho. Ngaleyo ndlela ikhandlela elimhlophe limele lokho ukuthi okungenzeki izingilosi kuwe mazikwenze, kwenzeke, kuhlambuluke, kube yikho kuliwe yidlozi lezingilosi ezikhanyayo zikaNkulunkulu kanye nezakini, ukwenza leyo nto osuke ufuna ukuyenza yenzeke. Angazi noma ngiyazwakala yini. Ikhandlela elimhlophe limele umbala o-sky blue, umbala womphefumulo wezingilosi zakini, umbala womphefumulo wakho wena uphefumulayo, uhlanganise nezingilosi zakini eziphethe wena kanye noNkulunkulu lapho. Kube umbala oyelo, umbala wedlozi lakini, kube umbala o-reddish purple, umbala woxolo futhi wokuxolelana, nombala ohlanganise nokuthi uma ungaxoli kuzoba khona ulaka kuwena. Ngaleyo ndlela ihlanganisa yonke lento ukuthi lento eyenziwa yilo muntu asidinge muntu ozoyona, kumele yenzeke. Uma kukhona oyivimbayo, okuvimba kwakhe kuzobuyela kuyena ngoba uyidlozi, sifaka uyelo, ngoba idlozi lizovumelana naye ukuthi lento mayenzeke, ngoba umphefumulo wakhe akhuluma ngawo kuleli khandlela uhlanganisa
izingilosi nemphefumulo aphila ngawo ukuthi amukeliswe isimo salento asuke efuna ukuthi yenzeke phezu kwesimo sakhe. Ngaleyo ndlela ukwenza ukuthi izingilosi ezikhanyayo aziphakamisayo zonke zibe mhlophe ukumamukelisa nokumahambisela umyalezo kubona bonke laba bantu abathathu sengibabalile ngithe izingilosi, idlozi, izingilosi ezimele uxolo nokuthi mawungafuni ukwenza uxolo izobuyela kuwena into. Ngaleyo ndlela leli khandlela limela yonke imibala ethize. Uma sekuba khona emincane esalayo imela yonke imibala ethize emihle ekucelelayo, mase kuba khona nokuvimbelayo ngoba nobovu ukhona khona uma kwakhiwa ikhandlela elinjani elimhlophe. Ingakho utholakala ungena ngaphansi ka reddish purple ngoba suke kukhona nonjani nombala obovu othi lento eyenziwayo lo muntu mayenzeke. Nabafuna ukuyiphikisa angavumeleki akuphindele kubona ngoba idlozi uyena idlozi liyavumelana naye, kanti futhi nomoya womphefumulo wezingilosi zakhe kanye nomphefumulo wakhe kuyavumelana lento mayenzeke. Umbala omhlophe loyo uthi makwenzeke kukhanye kube mhlophe kube clean kube uphume lobala. Yabona bakithi kukhanye ngisho ukuthi khona nanoyelo kube yisibani kuye aphiwe konke lokhu kuhlangana ekhandleleni elimhlophe liphakamisa izingilosi eziningi kanye zipambane zihlangane phezu kwesimo salomuntu asuke elikhanyisa. Yingakho ngiye ngithi uma ubeka ikhandlela elimhlophe ngiyakuthanda ukuthi ulifake eliyelo ngoba liyakwazi ukuthi lithi zingilosi ezihlanzekile ezimhlophe ukuhlanganisa zonke izingilosi zalomuntu ngesimo sokuzalwa kwakhe nangesimo sokugadwa idlozi lakhe nangesimo sokulwiswana nezitha. Masemisa ikhandlela elimhlophe mase lihlanganisa naleli masethi ngaleli khandlela ledlozi lami ukuvunywa idlozi ukuthi lokho engikwenza la makube impumelelo mangiphiwe makwenzeke wahlanganisa omabili aletha ukubambisana phakathi kwengilosi zakhe ezimhlophe nengilosi zikaNkulunkulu kanye nengilosi zedlozi lakho wahlanganise. Lapho kuphuma into ezoba impendulo esuka kubantu bakini esuka kuNkulunkulu nasezingilosini zonke zibambisene ukulekelela wena esimweni osukukhuluma ngaphansi kwaso. Ngicela ukuqhubeka size ekhandleleni elibovu. Ikhandlela elibovu bakwethu liyikhandlela elilwa nezitha kumuntu. Yindaba kushiwo njalo ukuthi liyikhandlela elilwa nezitha kumuntu. Lalela ke inkulumo yekhandlela elisuke lilethwa yikhandlela elibovu. Ukwakheka kwekhandlela elibovu lihlanganisa umbala oyellow mase lizohlanganisa umbala ongathi reddish purple ukwakha ikhandlela elibovu. Umbala oyellow ikhandlela eliyellow limele idlozi. Umbala reddish purple umele ukulwisana nezitha uma zingafuni ukukuxolela noma zingafuni ukukudedela wenza izinto zakho ngokuthanda kwakho kokuphumela kwempilo yakho noma zizama ukukonela izinto. Like lithi-ke leli khandlela eli-reddish purple singamxolela uma ngasayeka ukwenza lento. Uma engayenzi lento izobuyela kuyena. Mawuhlanganisa ikhandlela eliyellow idlozi lelo. Mawuhlanganisa leli purple nokungathi li-reddish purple lihlanganisa ikhandlela amathathu mawubhesha red reddish mase kuzoba ungathi upurple. Mawuhlanganisa lowo mbala loyo uba umagenta. Mawuhlanganisa lo mbala lo uhlanganisa umagenta olwayo futhi oxolelayo. Uma ungamzondi uyakuxolela umuntu. Uma umzondi ulwa nawe. Shuthi lelo khandlela lenza lento eyenziwe wena. Uma uphikisana nesimo somuntu lizophikisana nawe. Uma uhambisana nesimo somuntu uzohambisana nawe. Shuthi lisho ukuthi uyellow mawuhlanganisa nomagenta reddish purple usho ukuthi uyellow idlozi lakho lizokwenziwa wena phezu kwesimo somuntu othize. Uma ulwa naye lidlozi lakho lizosebenzisa reddish lo ukulwisana nawe. Purple uma wena uhambisana naye umthanda uxolelana naye ungamniki inkinga idlozi lizonjani nawe lizoba nawe ngaleso simo ngelize libe nankinga nawe. Uma uhlanganisa lembala ikhipha ured othini ured othi uma
ungenza okubi kuzobuyela kuwena. Uma ungangenza okubi kuzonakwena ngeke kwenzeke lutho. Yinto esikuyiliwa yidlozi-ke. Umbala oyelo nombala o-reddish purple kuhlanganisa inkulumo elethwa ikhandlela elibovu futhi uma ungithinta nami ngizokubuyisela kuwena kuzokwenzeka kuwena. Idlozi lo mbala oyelo usuke uhlanganise umbala o-reddish purple otshengisa u-reddish purple utshengisa uxolo nokulwisana nesimo esithize. Uhlanganise nombala oyelo idlozi lithi ngawo wonke lo mbala obovu. Uma ulwisana nalo muntu wethu sizolwisana nawe. Uma ungalwisani naye nathi ngesibe nankinga nawe. Umbala obovu usho lokho ukuthi unqoba izitha uma zilwa nawe futhi uyaziyeka kube kuhle kuzona uma singalwisani nawe. Okwanamhlanje bakosi ngicela ukuthi ngime lapho. Uma kukhona othi akazwanga kahle ngiyophinde futhi ngiqhamuke nje ngiphendule la ngizophendula khona. Sazophinda futhi ngiqhubeke izwi lami alikho kahle kahle. Ngiphethwe umkhuhlane ngingawazi ukuthi kodwa-ke ngizobuye nenye ividiyo nisaleni kahle.